आकाशवाणी इम्फाल मोइरांगथेम इबेहाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नौथंबम बिरेन सिंहना हाइरि रेलगाड़ीना पुरक्तुना सीमेंट मेट्रिक टन 2,240 खोंसांग रेलवे स्टेशन दा थुंगलबा असि मणिपुर की सप्लाई चेन दा चाउना माइ पाकपनी केंद्र की फिशरी मंत्री राजीव रंजन सिंहना ngasi गुवाहाटी दा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अवांग नोंपोक लमदमदा सतनाहनबगी मतंगदा यंगसिनगदौरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खोथांगदा जम्मू रेलवे डिवीजन संगारगनी अमसुंग रेलवे प्रोजेक्ट या जटा हुनगनी अमसुंग प्रधानमंत्री हाइरि भारत असि मालेंगी हेल्थ अमसुंग वेलनेस की कोनुंग ओहनबा याबगी शक्ति लई मुख्यमंत्री नौथंबम बिरेन सिंह हाइरि रेलगाड़ी न पुरक्तुना सीमेंट मेट्रिक टन 2,240 खोंसांग रेलवे स्टेशन दा थुंगलबा असि मणिपुर की सप्लाई चेन दा चाउना माइ पाकपनी सोशल मीडिया दा थागतपा वारोल अमदा मुख्यमंत्री न हाइ पोचेसिंग हेना रेलगाड़ी दा पुरक्पगा लोइनना मणिपुर दा तंगाइ फदना चंगबा पोटलमसिंग फंगनबदा सिंथानिंगाइ ओइना लाइथोकहलगनी सोशल मीडिया दा थागतपा अतोपा वारोल अमदा मुख्यमंत्री न हाइ आइन काइना मणिपुर दा संगसिलक्तुना लैरिबा मितोपसिंगी मथक्ता सरकार असिना असितपा फिरेप अमगा लोइनना थबक पाइखटकनी मांग हाइ मणिपुर फाउरगा भारत ता चंगलखिबा म्यांमार मचा 13 मरमदमदा हलनखिबा असिना मणिपुर सरकारना मियोइबगी मिनुंगसि यांगलगा लानना मरम ओइदुना लानजेनरिबसिंगदा मतेंग पांगले हाइबदु उटली अदुम ओइनमक आइन काइना संगसिलगा मणिपुर दा लेसिनबसिंगी मायोक्तदी राज्य सरकारगी अचेतपा फिरेप लई Security Force na ngarang Chusampur जिला की Chusampur Police Station की मनुंग चनबा खोगा माता विलेज दगी मियोइ अनि ब्राउन शुगर ग्राम 783 अमसुंग WY tablet चंगा कुंठा तरिका कोनना फारे पुलिस की पाउना हाई मियोइ अनि अदु सकामरी पानबा गाड़ी अमदा लाक पदन ड्रग अदुगा कोनना फाकी बनी ब्राउन शुगर अदु सापोन केप हमफुदा लोलगा पुरकपनी अमरोमदा मणिपुर पुलिस ना आइन ना थिंखराबा लोक के CP PWG की मियोइ अमा कक्सिंग जिला की वगाई एरिया दगी फारे फारवा मियोइ अदु कक्सिंग एरिया द मियाम दगी नमदुना सेल खाइबदा चेनबनी हाइरि Security Force नसिंग अमसुंग तांपाकी जिला सिंगी चिंगनबा मफम क्यादा लेप्तना थिबोंबगी थबक चथरी अमरमदा सेक्यूरिटी की अकनबा सेक्शल थौरांगा लोइनना तंगाइ फदना नुतिगी संगबा पोचै पुबा गाड़ी 338 नेशनल हाईवे अनि दगी इम्फाल दा पुरखी मणिपुर प्रेस क्लब लिंखटखिबगी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ngasi लोइसिलगनी मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल दा पांगथोकदबा थौरमदा मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष चोम छैतब्रत सिंह इन्फॉर्मेशन अमसुंग पब्लिक रिलेशन मंत्री डॉक्टर सापम रंजन सिंह खुमुकचम जोय किशन सिंह MLA एडिटर्स गिल मणिपुर की प्रेसिडेंट खोगेंद्र कोमद्राम अमसुंग ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट विजय कक्सिंग ताबम यावगनी जर्नलिस्ट मेमोरियल पिलर दा लेखिदबा पाउमिसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उटपा अमसुंग जर्नलिस्ट अवार्ड यंथोकपना थौरम मदुगी मपुंग ओइबा सक्तम ओइगनी मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल ना कुनमाथोइ सुबा सुमांग लीला निंगथम कुमै लिसिंग अनि कुनमरी ngasi इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयामा सुमांग लीला संगलेन दा हौरगनी हौदोकपगी थौरमदा मणिपुर स्टेट प्लानिंग अथॉरिटी की डिप्यूटी चेयरमैन S राजेन करामश्याम MLA अमदी सुमांग लीला काउंसिल प्रेसिडेंट लाइस्टम तोंबा सरुक यागनी कुमै असि था असिगी कुलुमदे फाव पांगथोकनी ngasi हौदोकप निमिता अल्टरनेटिव थिएटर ग्रुप की अखोइगी युम उटकनी केंद्र की फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी अमसुंग डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ना ngasi गुवाहाटी दा मिफम पांगथोकतुना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चनहनबगी मतंगदा यंगसिनगदौरी मिफम असिदा फिशरीज एनिमल हस्बेंडरी अमसुंग डेयरी की राज्य मंत्री सिंह जॉर्ज कुरियान अमदी SP सिंह भागेल अमसुंग अवांग नोंपोक लमदम की फिशरीज मंत्री सिंह छरुक यागनी अवांग नोंपोक भारत तंगा पुथोपगी चांग हेंगतहनबा पांदमदा ब्लू रिवॉल्यूशन अमसुंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मखादा इंग्लिशिंग अनि 13-15 दगी हौजिक फावबदा लुपा कोटी लिसिंग अनि 113 लाख 83 थादखरे nga makal samri kuni thoirom phangba lamdam asida sarkarna sel thadabadagi nga gi pothok puthopagi chang singthaningai oine hengatle ingkomja lising ani kulumdoi kunmari da nga metric ton lakh 3 lising nifuma thoi puthoktuna inglising ani 13 da metric ton lakh 3 lising 9 puthokamba adudagi chawna hengatpa ngamle masiga loina na nga marung kokpham scientific oiba nga yokpagi pambei sing amasung atei infrastructure सिंचु यामना खुमांग चौक्सिल हनबा ngamle ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी
Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi video conferencing ki khothangda Jammu Railways Division sangaragani amasung railway project ya jata hungani. Pradhan Mantri na Telangana gi Sarapalli New Terminal Station ju sangagani aduga East Coast Railway gi Rayagara Railway Division building sanaba jata hungani. Kasbani Paumin Hai Jammu Railway Division Siamba Sina Jammu Kashmir amasung akoiba mafam singda singthanangai oina kana halagani amasung miyamna matam sanadagi ningjarakpadu thungalagani. Masina thabak phangnabagi khodong sabasing lehelagani infrastructure senggatpa tourism pungning chakhothanba amasung lamdam adugi khunai amasung senmitlon chakhothanabagi pambai oiragani. Paumisingda wa ngangbada kendragi mantri Dr. Jitendra Singh Hai Pradhan Mantri Modina Anova Jammu Railway Division sangaragani haibasi yamna chawthokchaningai amasung nungai ningai oiba wafamni masi matam sangnadagi miyamna tabi tawduna lakpani. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang New Delhi gi Rohini da Central Ayurveda Research Institute ki anova building sanaba virtual ena jata hunkre. Khwaidagi nawa makal gi technology sijinagadaba building asi lupa koti sama marphu mangarum changna sagani. Thoram maduda wangang bada Pradhan Mantri na hai sarkar gi mapung oiba miyengdi khwaidagi lairabasingda phawba analayingi khodong chaba phanganbani. Mahakna hai sarkarna Bharat ki mausadagi chatnarakpa analayingi mawong Ayus amasung Ayurveda bu sakhothanaba hotnari. Maana hai hokiba chahi tararom asida Ayus system asi lebak chamarom henbada sandokre. Pradhan Mantri hai Bharat asi malengi health amasung wellness ki konung ohenba yabai sakti lei. Shri Modi na hai malem asina Bharat pu make in India mantra gumna heal in India athuba matamda ohenba ngamlagani. Bihar da ngasi Shri Guru Gobind Singh Ji Maharaj gi Chahum Yankanipan Suba Mapok Kumon Prakash Parba Mausagi Chanabi amasung harau tayambaga loinana Patna Sahibta pangthokli mapungoiba thoram khalsapan hawdoklamba Guru asigi poknapam tak Sri Hari Mandir Sahibta pangthokli. Guru Gobind Singh Prakash Parba numita Rashtrapati Draupadi Murmu na miyamda yafa paujel piri. Paujel amada Rashtrapati hai Guru asina takpirambasing aduna miyoiba jatibu achumba maikei santi amasung nungsi chanana leiminanaba hotnabada lamjingani. Pradhan Mantri Narendra Modi nasu Guru Gobind Singh Prakash Usapta Guru asigi mapamda Shraddhanjali katli. Shri Modi na hai Guru Gobind Singh wakhallona lebak asigi miyamda komang chawsinba nungai yaifaba amasung minungsi leiba khunai ama semnabagi ithil piri. Assam Rifles na sinduna Nagaland gi Sijami Town da International Mind Body Wellness numit pangthokre. Thoram aduga mari leinana yoga workshop amasung hakjang phana leinabagi matangda lecture program amasu pangthokhi. Assam ki Kaziranga National Park da lamkoiba lakpagi masing singthaningai oina hengatle. English Ani Kunmari Kunmangada UNESCO gi World Heritage ki site oina sakhanglaba National Park asida miyoi lak ani lising kuntra henna lakhi. Masigi manungda mapa lebak singgi langkoiba miyoi lising taret satruk yauri. Akaknaba pau ama phangbadagi Gwalagat Police na Kalyanpur da thibu humbagi thabak chathabada miyoi ama samuganda masiga loinana phari. Kilogram lising amaga gram sahum henna lumba samuganda masi adu purambagi damak mahaki mathakta aingi oiba thabak lokhale. Amuramda Gwalagat Police na miyoi ama draka konana phari. Pharba miyoi adu Merapani Police Station da sinakre. Human Metaniumo virus amasung sor honbaga mari lenana virus singna miyoi bagi hakselda singnarakliba sing asi yenglaga Delhi gi Health Authorities na sexual thorang lokhatnaba wafam sing phongdokre. Hospital singda Integrated Health Information Portal ki khothangda influenza ga manaba anaba sing amasung severe acute respiratory infection gi casing ningthina khangalaknaba poktak pikre. Asigumba leina asi nabni haina singnaba sing yamna section tongana thamnaba amasung malengi oina chatnariba sexual thorang sing mapung phana ngakna chatnaba su khangan kre. Tangai phadaba hidak sing amasung oxygen soidana phanganaba su khangan kre. China da sor honba wabagi anaba masing yamna hengalakpadagi tangai phadana wafam sing asi khangalapani. Haji aroibada maruiba pau amo Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hairi rail gari na puraktuna cement metric ton lising ani sahum marphudra khongsang railway station da thunglaba si Manipur gi supply chain da chauna mai pakpani.
केंद्र की फिशरीज मंत्री राजीव रंजन सिंह ngasi Guwahati da प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अवांग नोंपोक लमदम दा चनहनबगी matang da yengsingadori प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांग दा जम्मू रेलवे डिवीजन संगारगनी अमसुंग रेलवे प्रोजेक्ट कया यात्रा हुनगनी अमसुंग प्रधानमंत्री ने हाइरी भारत असि मालिंगी हेल्थ अमसुंग वेलनेस की कोनुंग ओहनबा याबगी शक्ति लै पाउ लैजरे